बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ngasi अखोइना नैनगदरिबा पारा asi Quran pakpo yangna amadi tamna sonbagi makal kayano haiba asigi matangdani nusiraba isin nausing Quran pakpo yangna amadi tamna sonbagi makal ahum lay hairi makal ahum adudi ahanbada tartil haiba amani ani subada tadwir haiba amani ahum subada hadar haiba amani hairi mawong ahum asida Quran sonba yai ahum asida adubu mawong soliba hairi makal ahum asigi mawong ahum asigi mafam matam tongan gani adu inshallah ai mayam da gyan tahanai da mokto hona jage ahanbada tartil ni tartil asi karam muno sonba adubu tartil kauba ga haibadu ko khangmina rasi tartil haibadi Quran pakpu tajwid ka loinana tamna irin jana fazana sonba adudugi maming tartil sonba kawi ani subada hadarni hadar haibadi tajwid ka loinana Quran pakpu yangna sonba adubu hadar sonba kawi ahum subada tadwirni tadwir haibadi tajwid ka loinana tartil amasung hadar ani gi maraki oiba changda Quran sonba adubu tadwir haina kawi sidai hendong amuka sandong na gyan tanangai da makta asum na haida su yai khoina group ta thaga leiba adui matung inna ko tartil haiba si Quran si solakliba misak aduna mahangna solakliba adubu taraga ataba mina mana Quran solakliba adu mayek khudingi wahai khudingi fazana ibasu nang hauba और अदुगा वहाई खुदिंग मकी अर्थासु फजना मचा ताना ताना खंगबंगम होरिबा अदुदुगी मोंगना सोनबा अदुबु तरतील सोनबा कौवे तरतील असि मजलिस एक कंपटीशन गुम्बा तौबा हाइबदी एक मीटिंग गुम्बा तौबा जलसा गुम्बा तौबा अचौबा फमफम मा अदुगुम्बा हौदोपम तमदा तरतील असि सोननै अनि सुबदा तदवीरनी तदवीर असिना Quran bu solakliba mi aduna solakpa adubu taraga ataba mina Quran gi ayat Quran gi wahai adudi ibadi nang haudaba tawbadubu artha singdi fazana gyan tana khangmangam hauba adugi mongna sonba adubu tadwir haina kawi hairiba tadwir asinabu ekhoina maghrib isha और फजर द सोलिबा किरात असी असी की चांगना सोलिसी असी सिबु तदवीर हाइना कौवी तो हाइबा तदवीरन असी सो फंक्शन गुम्बा मजलिस गुम्बा द कांदसो अदुम सोनै अहुम सुबदा हदरनी हदर असिनबु कुरान पाक को सोलकलिबा मी अदुना अताबा मीना माना सोलकलिबु तारगा इबसु नंग हौदबा और आर्थासु फजना कुपना खंगबा नंग हौदबा तौबदुबु महाना कुरान सोलकलिबा असि चुम्मी हाइनदि फजना खंगबा हौबा तो हाइरिबा खुसुन सिनबु हदर हाइना कौवी हदर असि रमजान था लापा कांदा तरावी की नमाज सोलिबा खुसुन अदुबु हदर सोनबा हाइना कौवी अल्लाह ताला ने खोइबु हाइरिबा मोंग अहुम असिदा कुरान बु मयेक सेंगना चुमना सोनमा ngam बिबो इसनु दो हाइरिबा मोंग अहुम असिगी अतोपदसु मोंग अनि अमसु लै हाइरि मोंग अनि अदुदि नमाज ता नत्रगना मजलिस कुम्बा फंक्शन कुम्बा तौबा काना सोनदे अदो हाइरिबा मोंग अनि दुई मतंगदा नैनबगी दरकार ओइ रोइद्रा हाइना खल्ले अदो म्याम मांगलसु अदुम थमलरोइगे तहकीक हाइबा अमा हजरा मा हाइबा अमा सुमाना लाई अदो अल्लाह तबारक ताला नै खोइबु भाब तहन बिबोइसनु अदो अतोप अतोप ज्ञान तादबा यावबा तारगसु एखोइ मखा ताना अदुम नैनसि इंशाअल्लाह कमेंट पिरक यागने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।